the beats first. Ayo. Ngibanda kancane ngiyabonga ngiyabulela kubene emvimba echumbile ngiyathukuthela kube nokumangala nokuphuma hlangene enkosini isunga lenkomazi irandi yaqoqa isihamba nemali sabekhosa amahlanje ngethuko amabhanga ukupheka kwesimilo iy'nkanuko zamathanga ayo nami ngisambulela ikhoma lamagama ngilikhungule le ngoma siyisungule ekhanda i-picnic osholo kunalo umqondo yasebenza to drop my shit is my first name angathi ngibhala ngesibhenge uma uthi ngisakhaza ingoba ikunzi sematholeni afly high njengokhozi wena utshatha ugodo lana uthi mdala ngabe ngizwa manje ugogo uma ngabe ukhonza ibifu kumele uyegoli kanyama kayipheli ufuna ungazi visible ngishilo le margin alingiboni ngibhala amavesi awusizi ingaka abaningi bethanda ubuthunzi wezinkukhu mina ne-rap ngeke sihlukane isiqabuqabu nolwembi yashi kagcungco nesixwebhu inkosi esikhwebo uma ngibhala ngibeka iwashi esandleni ngoba ngizinika isikhathi lana ngiyahlafuna njengo-7 8 9 7 8 9 intombi yakha yinhle ngiyibona ikude umuntu okukhatha imbiza God check it yo okay the hip hop sabe insurance bathema ukuthi badodu lethe misawu inkanti eyinasayishukela njengesitofu ahlupheki sibamnyama asikho mpofu bathi sigula ngamakhanda njengamapama stofu no overdose ucasta oil vele kusazonyiwa ngigrounded under construction like mina kudalelwa underground permanent education imfundo ayigulelwa ikhetman isibhayizela njengeredi ayibukelwa ungayizondanisi nasi njengekhaya uyasilungela ungayimatanisi nasi njengomuntu ocela ushukela ingakho besishasha kahulezi inkani engasayishukela uphasina samklinela uphasina samjabulela kuza thina sazokutshela thina qinile kuhle kweshimane sangesela usiso legcine njengokubamba inkunzi umphakathi lapho sengeke ukwenze njani umina maphakathi lapho sengeke ukuhlafuna inyama umina bathakathi lapho sengeke ukwenze njani usuza nomphakathi uzosekunukwa ngoba usuza nomphakathi qale ngokuthi amile ngaphakathi awomhlathi phela amile inyawo awayile ngaphakathi ngisho nomuntu onesini uhleka kuvele lemhlathi aba-underground bahlatshela inkukhu emnyama abaphansi inyanga engazalwa ngayo ayoninja ibhansi CEO the Olympus ongoti yo isiphila zimcabango yo ingaka ama-artist amadala kade nediscipline ingoba usinyako beshisa mpama yo check it bathi angidli freestyle ngibe ND okay ND nansi ibamba phansi i-microphone ngikuphuka nayo kuphuka mobona ushongo engikuphuka ubonyuka phezulu bebuka mofuna imana ayivele ezulwini ongoigqila zomcabango lezi ezabanga uma wakhe mathambo umcabango angaze umcabo yazi lento ngathi umncabo ngigqule ebusweni ngathi isenduneni what the fuck is up here yeah yeah ngoba ngiyawuthanda Oya manje wafetha sipusha ama-track nje wamanje wafetha yabo oya nje Glenn respect boyo bafethu once again especially ukugcina wafetha izadlolo sharp wafetha umbothi wafethu sharp sure wafethela shuthi ngizocela wafetha 5 MP or SMP sure George sure SMP lo bafethu phume ngonyambeni sure sensitive Sunday nje sithi kancane jamani yazi uye phezulu school sure check ilula nje noma singathi nje yo Ngicela ukusisi kule mpilo engiphilayo nangezinto zalo mhlaba zonke lezi engisazoshiya ukuba umuntu uhamba nazi ngabe umuntu uyagiya man Ngicela ukusisi kule mpilo engiphilayo nangezinto zalo mhlaba zonke lezi engisazoshiya ukuba umuntu uhamba